ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi ya shortwave muratwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Leta ya Uganda yategetse abaturage bose kuguma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ubwandu bushya bwa virusi ya corona bukomeje kwiyongera mu gihugu. The proportion of people testing positive from samples tested, what they call the positivity rate. Ukurikije ibipimo bya COVID-19 biri gukorwa, imibare y'abandura iri kuri 17%. Bivuze ko kuri buri bantu 117 banduye. Perezida Museveni wa Uganda hatangaza gahunda ya guma mu rugo yasemuwe na Ignatius Bahizi. Inkuru irambuye ni mukanya. Mu Rwanda ibitaro bya Ririma byahagurukiye ikibazo cy'abana bafite ubumuga, naho mu Burundi abacukuzi b'izahabu mu ntara ya Cibitoke barasaba guhabwa ibikoresho bibakingira mu gihe haba impanuka. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya, tugumane. Nongere mbahe ikaze mu makuru hano ku ijwi ry'Amerika. Nari maze kubibabwira mu kanya, Perezida Yoweri Museveni wa Uganda kuri wa gatandatu yatangaje ko igihugu gisubiye muri guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ubwandu bw'ubwoko bushya bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera muri icyo gihugu. Inzego zishinzwe iby'ubuzima mu gihugu ziravuga ko buri munsi handura abantu nibura 1,400 mu gihe abagera kuri 30 bahitanwa n'icyo cyorezo. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri Kampala muri Uganda, yaduteguriye inkuru. Ibikorwa hafi ya byose mu gihugu byahagaritswe, n'ingendo z'imodoka zose keretse zitwara imizigo zonyine nizo zemerewe gukomeza n'akazi. Ibigo bya leta n'andi mashyirahamwe byasabye kugabanya umubare w'abakozi, ibindi bifungwa burundu. Nyamara ariko bitandukanye n'ubwashize, ikibuga cy'indege cyo kiracyafunguye. Indege akaba zemerewe kwinjira no gusohoka hakurikijwe amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nubwo hari inzego zimwe na zimwe zakomeje gukora nk'abakozi b'ibigo by'ubutabazi, amavuriro, inzego z'umutekano, amasoko n'amaduka mato mato, muri rusange ibikorwa byose by'abaturage byafunze guhera kuri uyu wa gatandatu. Ukurikije abashinzwe iby'ubuzima, ubu hari amoko ya virusi agera kuri 6 mu gihugu, arimo n'iyo mu Buhinde yandura vuba cyane kandi kibasira n'ibyiciro by'imyaka yose. Perezida Museveni yaburiye abaturage kwitondera ibi bihe bikomeye igihugu kirimo. The proportion of people testing positive from samples tested, what they call the positivity rate. Ukurikije ibipimo bya COVID-19 biri gukorwa, imibare y'abandura iri kuri 17%. Bivuze ko kuri buri bantu 117 banduye. Kandi kugira ngo tube twashobora guhangana n'iki cyorezo neza, nuko ubwandu bwaba buri mu bantu 5%. Aho niho tugomba kugera. Mu gihe tugifite abantu 17 banduye kuri buri bantu 100, tuba turi mu kaga gakomeye. Imibare y'abarimo kuza mu ivuriro n'abarimo gupfa kubera COVID-19 irimo kwiyongera cyane, kandi ku bantu b'imyaka yose. Amavuriro yuzuye kandi icyorezo kimaze gukwirakwira mu gihugu cyose. Cases have now expanded to cover most of the country. Hari hashize iminsi mike perezida atangaje amabwiriza arimo gufunga amashuri yose mu gihugu no guhagarika ingendo zambukiranya uturere. Ariko ngo ibi ntacyo byatanze, kuko abantu bakoreshaga inzira zitandukanye bakava mu burere bakaja mu bundi. Bitandukanye n'icyorezo cya mbere ubwo handuye abantu bakeya cyane, ndetse abantu bamwe bakanavuga ko icyorezo kitabayeho. Ubu birashoboka ko buri munya-Uganda wese ahari utaranduraho azi uwanduye, uwapfuye cyangwa uwapfishije umuntu kubera icyorezo cya COVID-19. Iyi guma mu rugo abantu ntabwo bayinubiriye cyane nk'iya mbere, nubwo hari ibibazo bishobora kuvuka nk'inzara ku bantu barya ari uko babanje kuja ku kazi. Perezida Museveni yavuze ko ibi ari ibihe bidasanzwe by'urugamba rwo kurwanya umwanzi COVID-19, abantu bakwiye kwihangana bakaguma mu ngo zabo. The virus goes only 2 meters. So who is taking the virus all over the whole country? People are dying. Iyi virusi ntabwo ishobora kurenga metero 2 ubwayo, none dore imaze gukwira mu gihugu cyose. None se ninde urimo kuyizengurutsa mu gihugu cyose? Turimo turashingura abantu buri munsi. Oya, ibi ntabwo twabyihanganira, nitwe turimo kwikwirakwiza hose. Minisitiri w'Intebe hamwe na Minisiteri ishinzwe imibereho myiza y'abantu bategetswe gusuzuma ibikenewe ku bantu batishoboye kugira ngo babe bafashwa muri ibi bihe bikomeye, cyane nk'abarya ari uko babanje kuja gushaka akazi. Who depend on daily earning.
Muri rusange imibare y'abandura buri munsi ibarirwa mu 1,500 kandi abapfa bo akababarirwa muri 30 ku munsi ukurikije Minisiteri ishinzwe iby'ubuzima. Nyamara ariko abenshi ni abakiriye indwara kandi bavurirwa mu rugo, ku buryo abenshi mu banduye babwirizwa kuguma mu rugo bakahavurirwa bagenzurwa n'abaganga. Hashize igihe leta ivuze ko umwuka wa oxygen ukenerwa n'abarembye wagabanutse, ariko ku ivuriro rikuru ry'igihugu rya Murago haraye hashinzwe ibigega bishya by'uwo mwuka. Amavuriro menshi yagenewe kwakira abarwayi mu gihugu amaze kuzura, n'abakozi bo gufasha abarwayi akaba bamaze kuba bake ukurikije abashinzwe iby'ubuzima. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Tuve muri Uganda tuze mu Rwanda, ho ibarura ryakozwe n'ishyirahamwe ryita ku bafite ubumuga ryerekana ko mu Rwanda habarirwa abafite ubumuga basaga 400,000. Iri shyirahamwe rivuga ko ababaruwe ari abakuze gusa, kuko kugeza ubu abana bavukana ubumuga bo imibare yabo itazwi. Aba bana hari imiryango imwe n'imwe usanga ibata kuko imyinshi idafite ubushobozi bwo kubitaho. Iki ni ikibazo ibitaro bivura abafite ubumuga bya Ririma mu karere ka Bugesera byahagurukiye mu rwego rwo kubafasha kongera kugenda no kwikorera imirimo imwe n'imwe. Asumta Kaboyi nibyo atubwira. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririma niho usanga ibyo bitaro byakira abana bafite ubumuga bunyuranye, ariko abahiganje n'abavukanye ubumuga bw'ingingo. Ni kenshi usanga hari imiryango itita ku bana baba bavukanye ubumuga, abatabataye bakabaheza mu nzu. Ubuhamya Ijwi ry'Amerika ryahawe na Eric Nkurunziza, umukozi ushinzwe imibereho myiza muri iryo vuriro, bugaragaza ko hari imiryango igiheza umwana wavukanye ubumuga. Umwana nkuriya urimo kugenda, umukobwa w'imyaka 16, avukanye ikibazo cy'ibirenge, iwabo nyine baramufata baramujugunya, usanga nyine iwabo baramufashe baramujugunye ari iyo ngiyo, ariko nyine yabona bagira neza bakaza bakamuvura. Abandi miryango usanga hita itererana, umwana yavuka bagahita bafata bagashyira mu cyumba, cyangwa se bakanamwihakana burundu. Hari nk'uwo waje no kuwa gatatu washize, ise akatubwira ngo ntabwo ngo ari wese, akatubwira ati ntabwo uyu nguyu ari umwana wanjye, n'umwana natoraguye. Ariko ukabyibaza urimo kumureba mu maso baranasa 100%. Ibi bitaro bigiye kumara imyaka isaga 20 bivura indwara zigendanye n'ingingo, zaba iz'umuntu yavukanye cyangwa ibyizanye nyuma. Muganga uyobora ibyo bitaro Albert Nzayisenga yemeza ko abarwayi babasha kubageraho bagerageza kubaha ubuvuzi butuma bongera gusubira mu buzima busanzwe. Twebwe tubona hari akamaro kanini cyagize, kuko abo bana bamugaye akenshi abantu babata cyangwa se ntibabitaho, ko bavuga bati aba bana ntabwo bafite ubushobozi bwo kwifasha. Burya umwana gukura neza cyangwa se kugira ngo abantu bamwakire nuko babona afite imikurire isobanutse. Iyo umwana atari gukura neza, abantu bagenda bacika intege mu kumwitaho. Ibyo dukora bituma umwana niba atashoboraga kugenda, niba atashoboraga kwikura aho ari, dukora ibishoboka byose kugira ngo tugire ubushobozi tumuha dukurikije imyitozo tumukoresha cyangwa se n'ubuvuzi tumuha bukomatanye, ku buryo ashobora kuba yakwideplasa, ku buryo ashobora kuba yakwigaburira. Abana bavurirwa muri iki kigo cya Ririma baganiriye n'Ijwi ry'Amerika bagaragaje ko babaga mu buzima bubakomereye bataratangira kuvurwa. Naje hano ndwaye uburwayi bw'amavi, amavi yagiye agenda ahengama. Navutse akaguru karahengamye nka gutya, bakagusiga mu nzu ntubashe kujya hamwe n'abandi bana. Hari bamwe bafatwa nabi bakababuza kujya hamwe n'abandi bana. Naravunitse bibana gutyo, baramvuye birangije nyine ubwo ngubwo barambwira ngo ni gutyo, ariko nyine naracumbagiraga ububabara kandi n'abandi bana baraguseka. Ufite icyizere cy'uko ushobora kuzakira ukagenda neza? Iyi cyaraje, kuko nk'ubu ugereranyije n'amaguru ntabwo yareshaga. Kugeza ubu nubwo hari hakigaragara ababyeyi bahisha abana babo mu gihe bavukanye ubumuga, iri vuriro rya Ririma rivuga ko iyi mibare igenda igabanuka bitewe n'uko umwana wese uvutse ubuyobozi buhita bumumenya bukamukurikirana. Umubyeyi waganiriye n'Ijwi ry'Amerika ufite umwana wavukanye ubumuga yatangaje ko yazanye umwana we kumuvuza abibwiwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze bamusanze iwe mu rugo. Hari abantu bashinzwe gutambagira mu kagari bagenda bareba abana bahuye n'ubumuga nyine bakatwandika. Amaguru yararebanaga, barambwiye ngo
nibamara kumushyiraho amasima bazamuha udukweto tujya kutumwambikira mu rugo barakwinuba nyine bakakwita ko wabyaye kimara ukabona abantu batakwitayeho neza kubera ko utabyaye umwana umeze nk'abandi. Muganga Ruberi ndetse na Bwana Nkurunziza wita kuri aba bana umunsi ku munsi bumvikanisha ko umwana waje ufite ikibazo cy'ingingo iyo bamaze kumugorora yongera kwemerwa mu muryango. Hari umubyeyi usiga umwana nk'aha ngaha yagaruka kumureba ukabona kuri we biratangaje bimuteye igishyika ntiyumve ko umwana we yari yifitemo ubwo bushobozi bwo kubigeraho. Ikigaragara cyo iyo bamaze kubona hari aho umwana ageze atangiye guhaguruka atangiye kugenda arashobora kwiga arashobora gukurikira nk'abandi ukabona nyine uyu mwana bamukunze kubera ko yamaze kugira ahagera cyangwa se yamaze kugira ikintu ageraho n'ubwe ashobora kwifasha mu buryo busanzwe. Ibi bitaro bya Ririma ni bya Kiliziya Gatolika Arikidiyoseze ya Kigali. Kugeza ubu aba bana bavurirwa muri ibi bitaro bose barirwa n'imishinga ko biba bigoye ko umubyeyi yabona ubushobozi bwo kumuvuza kugeza igihe akize. Mituelle de Santé ntirabasha gukorana n'ibi bitaro. Dr. Ruben Nzayisenga utangarije Ijwi rya Amerika ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo begere Mituelle de Santé nayo izabashe kuzavuza abarwayi baza bagana ibi bitaro. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu bitaro bya Ririma mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi aho abacukuzi b'izahabu muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi bavuga ko abakoresha babo batabaha ibikoresho byabakingira mu gihe habaye impanuka bari ku kazi. Bavuga kandi ko nta bwishingizi bw'ubuvuzi bagira ku buryo birwanaho mu gihe bagomba kwivuza ibibazo batewe n'impanuka ziturutse ku kazi. Buramatari w'intara ya Cibitoke avuga ko icyo kibazo kizwi akabahamagarira kujya mu makoperative kugira ngo bifashe kugikemura. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eloge Willy Kaneza, niwe utugezaho iyo nkuru. Komine Mabayi ni imwe mu ducukurwamwo ubutare bwo mu bwoko bw'inzahabu bwinshi mu gihugu cy'u Burundi. Abinzi baturuka muri iyo komine nyene yo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko buciye uburengero bw'u Burundi. Yamara uko imyaka igenda haba igihushane mu birombe vyaho. Ahandi abinzi baba bafise ibikoresho vyo kubakingira impanuka mu gihe abi Mabayi bo ubu batakibironswa n'abakoresha babo nk'uko vyemezwa n'uyu mwimzi yaganiriye n'Ijwi rya Amerika. Bamwe urabona ko bavyambaye abana byafise bimwe n'ivya kera ibindi bandi byaraheze abandi turabironka korana ko ubuzima bwabo bwindagurika uraje shasha mwishaniye gusaba akazi urumva aba boss bacu dukorera usanga bafite ibikoresho bitegekanije kugira ngo umukozi wari wese ashobora kuronka ibikoresho byo kwikingira nk'aba benshi baba bafite n'ibya kera si by'ubu bino misi ntuvuga ko nta nibihari abantu bose basasha binjira baje mu mashaniye gusaba ubuzi nta bikoresho ngo baronke ariko abashifu batabagize babitegekanije kugira ngo bashobore gukingira abakozi babo. Yemeza ko atanu ubwishingizi bwo kwivuza baronka kandi bakora akazi kabashira mwirinde. Iyo ugwaye urimenya ni wewe n'umuryango wawe mwimenya nta by'amasiranse ibuye yakugwako pfuye agasona agweza 10,000 kaja kuyivuza n'abapfa barapfa. Hari amasanganya menshi amabuye arahenuka kuguru citse kuguru nuko n'umuryango wawe uhomba nta bindi amasiranse tugira nta ibyo babitubwira uko nyene muga byaheze mu majambo ntitubona iyo bije. Iyo ari wapfuye naho nyenye n'ishanti yaraza akawa igihamba umuntu akamushinguza hama birangiye cyo mufana kibari ico nyene. N'umwimvyi wundi amaze imyaka 15 akora uyu mwuga yemeza ko abakoresha basa n'abararushinga gusa n'amafaranga binjiza mu mifuko yabo. Twebwe zahabu tubayeho nabi bivanye nuko twebwe turo abantu bato babakoze dukoresha nico bituma naho turonka udufaranga kuba tubakoreye tuwagiye kwindaza mu kuzimu tuvuye twatatu baratuturiye tubati tuhaye pole twebwe aba boss bacu ntago babara yatuzanira ntazo baraduhereza gusa bo babona gusa bironka ibyashira byabo gusa bagaca bigenda bakaduheba twe duhera duteye nyene kinda bibaze mu myaka 15 nani kintu nakimwe kuko ari n'igihe mbere nirasho bayibura kubera bivanye n'ukuntu umuntu aba yabonye kabavuye mu rupfu nyene akabatereka ndayageze ndaronka yandi bikagenda uko nyene nta kintu nakimwe badufasha upfuye nyene nta kundi nkeka mwariyunze mwebwe muri abakozi naho aba boss bacu bo nta kintu nakimwumva baca bayipfuye bazana abandi bakozi. Ingaruka mbi zamaze kwibonekeza hakaba n'abapfa. Akarorero nako umuhungu wa Zephirence Ndihebura. Uyu mugabo avuga ko amaze imisi yasirimba arondera ikiziga c'umwana wiwe haruka kurwa mu kirombe. Ubu kugeza none munsi shebuja mukoresha yaranse ko amayiti yiwe kandi yaramukoreje imyaka 4 n'amezi 6. Umwana sinzi uko yafashe no kwagwaje baje kumbwira ngo nize kuraba umwana ngo ararembye nsanga ni ikiziga. Ubwo mwana numva amatwa nsumira ngo ari muri moroge iyo niyo moroge arimwo umuntu ya mu Cibitoke gushika none munsi amayiti yiwe sindayabona n'ubu ngombaza shebuja mukoresha akagumanka ko no kunyitaba ku telefone. Abantu babimvira ko umuntu ashoye kumukoresha igira isanganya mu kazi kiwawe ntugire ngo hagire ico ufasha umuryango ubura umuntu mubigo. Jewe cyo nsaba gusa ubu
aho bigeze nibaze kuko n'ubu je sindatangura igandaro kuko sinagandaro ntarafu nibanzanira amayiti yanje hanyuma ntangura igandaro umuryango bonye ko namufuvye yaheze. Abimvyi basaba leta guteka abakoresha babo kubarihira ubwishingizi bwo kwivuza nkuko bakora mu koperative bategeka bagashiraho uburyo butegekanje kugira ngo bakingira abakozi kuko nabo nyene imitahe yabo barayikoresha mugabo ni kubera umunyagihugu muto aba yatanze ubuzima mu mwanya rero bisaba yuko niburi haboneka ibikoresho byo gukingira umukozi hakaboneka no karusho kugira bashobora kurira nk'umukozi mu gihe agize isanganye by'amasiranse canke apfuye umuryango karonka ico sigara urakoresha mu gihe wa muntu wabo abatagira rimwe n'abana bashaka kubaho canke umugore ashobora kubaho kuko rero ico gihe mu gihe leta ibateze ku makoperative bashaka nabo bakozi babo bashaka amakoperative hama basabire ayo masiranse kugira nabonye ntabayisanganya babone ukuntu bashobora kugirane kubaho ko benshi hari ibimuga byinshi bihari bacitse amaguru abacitse amaboko kubera amabuye mugabo urumvaho ubukene bwinjiye mu muryango ko nta siranse agira hizingwe ize mushumbushe azobeho muri ya myaka arasigaje y'ubuzima bwiwe. Uramatari wa Cibitoke avuga ko abatabikora basa n'abasuma akamenyesha ko abantu bose babwirizwa kwisunga amategeko. Kaheme bizoza mu bisanzwe kwimba ubutare birafise amategeko abigenga uwo wese abikora rero atisunze amategeko n'umusuma n'umugizi wa nabi nabo rero kumbuco mbabaza baravuga ngo habaye ubwicanye ngo habaye ibi kubera babona yuko atakibanza afite mu ntara Cibitoke. Mu bisanzwe ngo ugire koperative ari ico bita assurance iyo hageze ugira isanganya tuvuge nk'umusozi ukabasidukirako kubera yuko iyo koperative izwi n'amategeko basha bitura iyo assurance hamika bashumbusha. Niyo mpamvu duhamagara abantu bose rero kugirane kuja mu makoperative bakabikora bisunze amategeko. Inshuro zitari nke abanyagihugu bo mu turere twimbwamo ubutare butandukanye bagiye bidogera amashirahamwe yo gucukura ubutare ko atabaha imizibukiro ku gihe iruhande y'abakozi batarihirwa ubwishingizi bwo kwivuza. Ibibazo naho bija hejuru ntibikunze kuja muri za sentare kuko ubushikiranganji bujejwe idukikije n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ari vyo bisata bikunze gukemura bene aya makimbirane. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hashize igihe kigera ku kwezi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi afashe icyemezo cyo gushyira intara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru mu bihe bidasanzwe byo gucunga umutekano. Ubu leta ya Kongo ivuga ko byagenze neza ko igisirikare cyashoboye guhashya imitwe y'abitwaje intwaro. Iki ni igice gito cy'ikiganiro muri Sanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriyemo na bamwe mu batumirwa batatu bavuka muri izo ntara. Muganga Solomon Baravuga ukorera mu gihugu cy'Ubusuwisi no mu Bubiligi, Professor Emmanuel Sekiyoba wigisha ku ishuri West Los Angeles College mu ntara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Gode Chiri Hagoma impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu uri mu mujyi wa Phoenix hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu aratangira avuga uko abona ibyagezweho n'abategetsi b'igisirikare mu ntara ya Ituri na Kivu ya ruguru mu minsi 30 y'ibihe bidasanzwe byo kugerageza kugarura umutekano muri izo ntara. Kiriya kibazo cya hariya hakurya ntabwo twavuga ngo mbese twebwe turakibona dute cyangwa biragenda bite, ahubwo population yacu tuvugana nayo yacyakiriye ite. Population yacu imaze iminsi myinshi iri mu bibazo bya insecurity ku buryo buri kintu cyose ubazaniye cyangwa ubabwira ko kigiye kubagarurira amahoro bagifata neza kandi bakacyakira neza. Kiriya kibazo rero cyo kohereza abasirikari hariya ko bagiye kuzana amahoro hariya muri kariya karere cyakiriwe neza na population yose, abantu bose barishima, baravuga ko abasivile bari barimo gutegeka none ibintu bikamera nabi. Yenda ubu ngubu ko abasirikare baje bazi imbunda bazi iby'amategeko kandi bashinzwe kurinda igihugu bakarinda abantu n'ibintu byabo, ko hari ikintu gishobora kuba cyangwa kigatungana. Abategetsi bo hejuru bavuze ko mu minsi 30 nyine umuti uzaba wabonetse, ariko biragaragara ko umuti utaraboneka. Ahubwo njyewe igitekerezo nari mfite nandikiye umukuru w'igihugu Perezida de la Republique mubwira ko malgré yuko yohereje bariya abasirikari hariya, twebwe turi muri bino bihugu develope tubona hari systeme bakoresha ya fingerprint. Noneho iyo systeme nk'umuntu yaba apfuye cyangwa yabakoze accident cyangwa hari ahantu bibye, bakabwira abantu ko uwo muntu wapfuye batagomba kumukoraho, cyangwa aho hantu bibye ko abantu batagomba gukora ku muryango cyangwa ku idirisha banyuzemo. Noneho iyo systeme ya fingerprint
ubwo abasirikare baraza baba bari abajya b'igisoda baba bari ab'igipolisi ubwo bafite ibyo byuma byabo nyine bakaba barigishijwe ukuntu bagomba kubikoresha noneho bakaza bagakoresha ubuhanga bwabo ibyo byuma babikoza aho ngaho bikahita byerekana umuntu wakoze ayo marorerwa uwishe ninde uwibye ninde ibyo nibyo nagiraga ngo umukuru w'igihugu nawe abe iyo sisiteme ayikoresha ntabwo ari ukuvuga ko ari amafaranga abuze hariya muri Congo ku buryo amahoro yagaruka none se hanze neba mu Buraya bafite amahoro muri Amerika Canada Australia bafite amahoro izo sisiteme za ordinateur bakoreshaga none kuki twebwe tutabikoresheje bya fingerprint ku buryo amahoro koko yagaruka nyayo. Muravuze ko ku bwanyu icyo gikorwa kitageze neza mwihweje amakuru muhabwa n'abanyagihugu bari hariya ariko icyo kibazo turagisubira kukigaruka ko nawe we nagomba na Dr Salomo baravuga nawe nyene agira icyo avuze kuri icyo gikorwa ca gisirikare caranguwe mezi 3 igihe hari ibihe bidasanzwe igihe leta yafatiye ngo kurunyika abategetsi ba gisirikare muri izo ntara. Dr Salomo baravuga ku bwanyu ivyo leta ya Congo iri kwirashikiriza ko ico gikorwa cageze neza ko imirwi yatujijwe namwe niko mwabibonye. Murakoze bwana Frederic. Icyo ngira ngo nibute nuko muri Congo hari ingeso mbi isanzwe yo kudakora icyo bita audit. Ntabwo abantu bajya bagenda ngo barebe inyuma ibyakozwe bibi cyangwa byiza ngo bavanemo isomo tuma bashobora gukora ibintu neza ngo bigende neza mbese babashe gukosora amakosa. Ibyo ntabwo bibaho. Kuva Perezida Kabila ari ku butegetsi kariya karere karanzwe n'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi nta na rimwe bigeze bashaka kumenya ababikora abaribo. Icyo ni kimwe. Cya kabiri kiriya kibazo cyo gushyiraho bambura amatari ngo bagende bajye gutegeka nk'uko umuvandimwe bivuze mu kanya rwose twese twabyakiriye neza kandi turanabyishimira tuvuga duti noneho igihugu kigize umuntu ugitegeka mu by'ukuri. Ariko rero kuvuga ibintu ntabwo bihagije, hagomba ibikorwa bibiherekeza. Kugeza ubu rero twebwe iyo twitegereza niyo tuganiriye n'abaturage bari hirya mu karere baratubwira bati abasirikari baraje bafashe ubutegetsi ariko ntacyo bakora, nta bikoresho bafite, ntabwo bigeze bahabwa ibikoresho bya ngombwa kugira ngo bagende barwanye bahashye iriya mitwe ikomeza guteza umutekano muke mu karere. N'ikimenyimenyi cy'ibyo byose ikibigaragaza ni uko hari icyo bita barometre sécuritaire du Kivu, irimo abantu b'indorerezi bakomeye cyane bigisha muri Université ya New York, bavuze bati yewe kuva bariya basirikari bajyaho umutekano wabaye muke cyane kurusha uko byari bimeze mbere abasivile bakimara gufata ubutegetsi. Icyaje kumbabaza kandi cyantangaje ni ukubona ari Minisitiri Menya Patrick, ari uriya Bwana Pierrot umwana Mputu, ari uriya General Kasonga batinyuka bakavuga ngo umutekano waragarutse. Icyo gihe byanyibukije ibintu byigeze kuba mu 2010 igihe Nesimuzito yari minisitiri w'intebe, baramubaje batese umutekano mu gihugu umeze utaravuga ngo ngo igihugu cyose kirimo umutekano nta hantu na hato hatari umutekano. Abadepite bo muri Nord no muri Sud Kivu bagiye kumureba bamushyira inyandiko bagira ngo mumenyeshe yuko rwose uburasirazuba bw'igihugu hahora haka umuriro. Yarabibukanye yanga no kubakira. Icyo kibazo rero cyo kugenda hakaba ikintu kimeze nka negationisme y'ukuri ibibazo bibera mu burasirazuba bwa Congo kiracyariho, kandi nkeka yuko Perezida Tshisekedi afite ubushake ariko wenyine nk'umuntu umwe ntacyo yashobora, akeneye abandi bantu bashyashya batari bariya banegationiste bagenda bakinyura ibintu bagashaka kuvuga ko ibintu bimeze neza. Kubwanyu Dr Salomo baravuga kubwanyu mu nzego z'ubutegetsi hakajyaho abantu bazima bashaka ko igihugu kigira umutekano kandi abantu bose bakagira umutekano. Dr Salomo baravuga, muravuze ko intwa za leta, amakuru yatangajwe n'intwa za leta ari amakuru y'ibinyoma. Kubwanyu ni icyo tuma abavugizi batavuga ukuri niki? Mu by'ukuri igihugu cyacu ni kinini cyane, icyo ni kimwe.
icya kabiri abantu badutegeka benshi bibera Kinshasa abo umutekano abantu ntabwo bazi intambara icyo ari cyo. Intambara yigeze kubera muri Kinshasa n'igihe Kabila na Bemba barwanaga nyuma y'amatora, barwanye nk'amasaha 3 abantu b'i Kinshasa bose baravuga bati turashize. Abantu ntabwo bazi ikibazo cy'umutekano muke cyane uko kimeze. Kinshasa ntabwo babyumva, n'abariya bategetsi rero bose abenshi ntabyo bumva. Kuba batabyumva rero bo baragenda bakavuga ngo kuva generale yagiye akaba guverineri birahagije. Ntibibwire yuko generale akeneye abasirikari, generale akeneye ibikoresho, generale akeneye imiti, generale akeneye toute la logistique yose ikenewe kugira ngo hagaruke umutekano, hakaboneka n'ibikoresho bidasanzwe. Ubu ngubu igihe tugezemo hagomba gukoreshwa intwaro zigezweho, apana ziriya karashinikovu za kera bajyaga bakoresha bajya guhiga imparage mu Kagera mu Rwanda. Hagomba ibikoresho bigaragara kandi bituma bariya abantu bagenda babujije abandi umutekano, abo bantu bose bakavaho. Ico kibazo nuko Kinshasa ibyo batabikora. Ico kibazo turakigaruka ko, ariko nagomba na Professeur Emmanuel Sekiwa nawe nyine atubwira ukuntu yakiriye amakuru yatangajwe n'abo bavugizi bavuga ko batujije imirwi yose itwaje ibigwanisho igisibije mu ntara ya Ituri no mu ntara ya Kivu ya ruguru. Wakoze cyane Bwana Frederic, kandi mwakoze mwese Gode na Salomo kuba turuganira ngo twongere tugire ko marira abagenzi bacu bari ku urubuga rw'izo ntambara ziri muri Noki. Icyo no twongeraho ni Kivu yacu nanga Kongo yose ingeso mbi zatangiye n'igihe cya Mobu zikurikizaho n'igihe cya Kabila. Ubu ngubu Tshisekedi ibyo ari mu gushaka gukosora hano agakosora hariya agakosora hariya, kuko ibibazo byinshi cyane mu gihugu kitagira umuhanda, mu gihugu kitagira ishuri, mu gihugu kitagira ibitaro, mu gihugu kitagira ikintu kandi cyargize abaperezida mu myaka 50 ishize. Icyabaye muri Kivu no muri Ituri kutuzanira abaguverineri b'abasirikare ni ikintu nshimira cyane Perezida Tshisekedi, kuko urebye neza kuba twarategetswe cyane cyane muri Kivu n'abasivili kandi ni ubwoko bumwe bwadutegetse kuri imyaka yose twarananiwe. Biterwa n'iki? Ni ubwa mbese n'ibindi by'akavangura amoko, tagira ubumenyi bwo gutura neza n'abantu, bwatumye iyo abo basivili bananirwa gutegeka muri Kivu ngo baduhe amahoro twese dusangiye. Noneho urebye muri iyi minsi 30 ishize iyo guverineri w'umusirikare muri Kivu na guverineri w'Ituri ariyari ubona muri Ituri woreba ko hariho akamenyetso ngo kazi kari gukorwa, bari gufata abantu bakwica abandi b'abarebene n'abacana inyeshyamba. Naho muri Kivu ibibazo byabaye byinshi. Guverineri agezeyo ahura n'umuriro, guverineri agezeyo ahura n'imbanguramoko, guverineri agezeyo asanga ko u Rwanda rwinshi rushobora kumufasha kugira ngo amenye aho ibibazo biri. Ubwo rubanda rwo bimenya, kuko cyane cyane urebye mu myaka 12 zose Nord Kivu yagize guverineri w'ubwoko bumwe, nta mahoro bwabayeho. Tugarutse ku kibazo nababajije Professeur Emmanuel Sekiwa, abasirikare barashoboye kurangura imigambi bari bishinze yo kugarukana umutekano muri izo ntara, eka yo gutuza n'imirwi yitwaje ibigwanisho iri muri iyo ntara. Abasirikare kugeza ubu ngubu novuga ngo hari akamenyetso gakeya kuko kidnapping yarafungutse gakeya iracyariho, ariko nkagira ngo baba bafite ibibazo byo kubura amaneko nziza, kuko intwaro ni nziza kuzigira, ariko intwaro zikora akazi nziza aho zijya gukora akazi. Ubu ngubu ikibazo gikomeye cyo no kwifuriza guverinoma wa Nord Kivu n'aba Ituri gukoresha ni ugukoresha amaneko neza ya rubanda rutuye muri ako karere, kugira ngo bubereka aho imiryango yabo bantu bari inyeshyamba zituye, kuko nta risasi uzajya gutora umuntu uri muzima n'uwo inyeshyamba ni abatamutuzuze.
inshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwari mudukurikiye, nshimiye kandi na bagenzi banjye bose bamfashije kuyabagezaho. Fatu Alimas Kalala niwe wamfashije kwegeranya amajwi, naho kuri mikoro jye mwumva ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.